Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Rizkanjani, nomor urut 11. Kali ini saya akan membacakan dongeng Bugis bagian 2. Makadai lauta kega pada pera nareko talau kuritu songi wareta niga misaingi nama seki pongalau ta'ala ta ulei lukai rasasa kuritu makadai telah peso ba puji satu nakko matuamuko naga ka apa alalenge nama sero watana saba tupu matanre kegani ale muraja riola 2 solo rilettu na ulle masolo waina taro ni dicoba manesa resopa na pesona ngalompongi pamasare dewata taru ya bekeri ya sollai engka memot tasi betu nari betta mapakai rima sollarolai rekua teyani temakua namuka atau lata pedi nakiguna pedi riwanguna umapalle walie tore tukar celar tanga adanna lauta pure kuah jaji tonganna apeso silong lauta saungi sungatna sirenge menre dicopona bulu maniang na iya egana anu mapakatau-tau na ita rilalenna ajasa na ita bale ula bulu temaka lopona ula sawa kuah batang kaluku tedolia salomalia penuh buaja laina to papaimang lalas simata no tepamputi sarelena malamu mapatanga ringking nasaba elung engka si uleng malalan na letu ricopo na bulmaniang nya poleini kuritu arasa sae tettong riolona sumpanna galempong batue riawana pungajuarae takini ni lapong arasa sae mete engka tau makaleleng 2 ulunna apa 5 na apa ajena apa matanna apa dauculinna mabberesellengi ri lapeso silong lauta masamangi mabberesellenna na teppa munina lette temmakai raja billa gatue si andre bah ku maelo tabaka apokara linoena seni arasa sae yaro lette billa guttue saddanna to mangkalengel lanaritu lapeso si bawa lauta na pole ni selleng temaka-maka masero tau nanampetta dari asa mabuang magalette ripepping batue temmakalamunna marennu ni lauta si bawa lapeso na ellau sukuru ridewata sewae ripateppaini pammase temaka-maka siranganni muttama rialenna galempong batue na itani kuritu parewa ulawange alama sia-sia egana enrenge rupanna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.